gospodar. A ovu tranju sam kupio da vozi po Podgorici. Ovu tranju. Ajde, brate, slikam po tom. Brate, ajde, slikam po tom. Da ide na Ravnu Goru. Može li sredstvo na Ravnu Goru ovaj da ide? Ovo nije prodaje. Znači se prodaje da kupiš i prejeli. Ovako neki moderni znači. Čiča vozi. Može li ovaj da ide za Ravnu Goru, gore da plati? Da je Čiča ratao. Pa ne može da ide. To je tamo teren, malo gore. Pa onda bolje gledajte džipa tamo. Da džipa? Ravnogorci ne može. Ne može. Može li Ravnogorci? Moj otac bio Ravnogorci. Pa onda, svaka čast. Pa za to tražem problem. Ja sam moralan. Ja sam iz Podgorice, bio iz Podgorice. Moj otac bio iz Podgorice. Brate, mi smo borbu borili. Danas bi se vozilo u nešto zemlju ovako vozilo da je Čiča pobjedio. Ovako mi je auto da je pobjedio svoje počice. Čiča je kupio kola i vozi za Ravnu Goru, ide Čiča. I ideš ti na Ravnu Goru. Evo, ove godine 8. maja, veliki je skup. Ujedinjenje svih Ravnogoraca, dolazi iz dijaspore, Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. To će biti turista gdje, tu da dođeš oboje. Evo je Čiča, kupio Čiča auto za Ravnu Goru da ide. Vidi kako su naše Srpkinje ljubazne. Evo naša Srpkinja iz Novog Sada. Latine Srpske. I tu se da razumiješ kako su ljubazne. I Čiča će da kupi jedan Mercedes da ide s njim na Ravnu Goru. Za slobodu. Čiča spod... Čiča na Ravnu Goru. Pušta za Ravnu Goru da jurimo špape i ustaši ove. Tako, bravo, tako. Evo je Čiča. Će Čiča ovaj za Ravnu Goru, mora da piče.